ارتشا ترک گوندê Hemameyê Sînûrî bê serûber armanc dike û hewl dide deste ser bike. Lewma piraniya xelkê gund neçar mane cih û warên xwe berdin û berê xwe bidin cihên biewle. Mala şero yek ji malbatên gundê Hemamê ye tiştê bi wan re qewimiye ji kemîraya me re dibêjin. Rêsê dixê teyarê li Hemamê dixê teyarê em roj Hemamê hev eyla li Hemamê dixê hela her zak em bimol dîx em di mola hedîne em digî hedîn em tê bes rehî xwe xelas kin em nikoj dest teyara xelas kin. Bila bo teyara nasikinan de bidîn bila bo dewletna rabin piştê me bigirin bila bo teyara sikinan wekî te sikinanin din nadin bila teyara sikinan de bidin. Teyara bes orta xelk neyîşt xelk ku kaf qiçika wanî ku kil mezin wanî. Mala ku ji 5 malbatan pêk tê û 35 kesan di nava xwe de digire li jêrzemîna avahiyekê li bajarê Efrînê dimînin. 5 مال 6 مال ام قج حمامي رافينا وتنا على الويواري ان شاء الله دبيب زيت طوي زيتوني طوي زيتوني دي تشعبد ويرا داري ام بار نودن ام اخي خبار نودن ام بوجوري خوجي دار ناتي قام شكات دو جيب من ام دار ناتي جيب داري بس هجيرو تش ما دخوزي تش ما دخوزي بس هلا قشكد ما ساكا هلا مولي ما ساكا ام قرا زيت بين ام قرا سواد بين تش دخوزي ما عسكري ودخوزي عسكري نو ملاد دو هاي ملاد كونيه ها ملاد جي عسكري دويه دو باجار دخيل عفرين دخيل جندو دخيل حارة تكون بسار حفظ نايش نجمارو اكل جي عسكرو في برهار جي عسكرو خي نعونتم لملاتي ماخي ملات كوش دي هلا بوقش كد ما بين المدني ودخيل هتشزن بي بوقش كنويه هتشزن بي بوقش كنويه كيف ازيوتي دكشينر روشا bi sedan malbatên gundên Efrînê mîna mala şeroye ku ji ber tûbaranê aware bûne. Newrûz reşo, dengê Amerîka, Efrîn.